ekan, hozir ma'lumot olaylik. Aka, assalomu alaykum. Siznikida o'qdim. 200 ga bermaydi. 250 ga bermay qo'y. 250 ga bermaysiz. Eğer nomeringizni aytsangiz 250 beradi. Bu yoqdanchi? Mana 250 ga beribdi. 400 ming so'rabdi. Danchak 4 yosh deydi mana. Tuğanlar mınaki bugün Жылқы bozordan biraz ma'lumot alalım. Ayke, assalomu alaykum. Ma'lumot berasizmi? Men tartmam. Yo'q, siz tartmaysiz, atni tartasiz. Kim esi? Qaysi? Kraska qarab turgan-ba. Mana shu lat ekanda hozir ma'lumot olaylik. Aka, assalomu alaykum. Siznikida o'qdim. Sizniki emasmi? Paylaga chiqib. Nega? Yo'q, biz bozorda tartaveramiz. Siz ba'zan aytpayla qo'yamiz. O'sha minutdan falan tartib chilatver. Sizga bermedi. Men ba'zini aytib qo'yingizda, buncha deb bozorga keldingizda turadi. Ba'zini aytib qo'ying. Qancha? Qancha so'radi? 300 ming de. Rahmat, Allah razı olsun. Buna dancha. Buna 4 yaş. 200 mingga bermaydi. 200 ga bermaydi. 250 ga bermay qo'y. 250 ga bermaysiz. Eğer nomeringizni aytsangiz 250 beradi. Bu yoqdanchi? Buna 250 ga beribdi. 400 ming so'rabdi. Danchak 4 yosh deydi buna. Tuğanda mana urduram deydi. Liboy atib urdiradi ekan. Liboyni sindiradi. Liboyni sindiradi. Biroq ma'lumot berib yuringizlar baykalar. Biz bozorda yuramiz. Elder ko'rib atadi. Mana yosh. Mana urdirib atadi. Mana danchak. Nomer aytmayman dedi biroqchi. Assalomu alaykum, tug'an, qandaysiz? İşleriniz yaxshi? Bu yilgi taylarning bag'larini aytingchi. Do'kon 70 so'ratam. Do'kon 70. 38 so'ratam. 38, 32. Mana. Biri kichkinaroq ekan. Biri cho'ngroq. Cho'ng erkak, kichinasi urg'och ekan tug'anda. Rahmat aka. Yaxshi. Mana. 230. Men turgan. Qancha 230. 230. Ber, yaxshi bo'ldi, ber. Mana elda turadi. Ber aqsaqal. Mo'g'u kraska qarab turgan vaykeniki ekan. Bahasini aytdi, biroq telefonimni aytmayman dedi. Men savdo qilyapti-da bu yerda. Yaxshi ko'rinish. Danchak qayoqdan 230 berdi. Tartmasmi? Yo'q, sizni tartmayman. Smelo savdo qilaringiz, bozorda uyalmaylar turasiz-ku. G'alli 280 ga beramiz. 280. Ha, bu alloh turdi. Mana, bo'lganda. Sen qolganini o'zi. 280 ga beraman dedi. Yo'q, bo'lgan o'sha. Ha, ellar ko'p. 235. Menday bo'lib, bir so'razana 235 ga bermayapti. 235 ni berishda qiyin ha aka. Mana to'g'ri aytasiz. 235 ni berishda qiyin. 280 ming deb atadi. Mayli, turavermayli, oldin qarab ketamiz bugun. Bugun 5-oktyabr 2024-yil. Bishkek shahri prigradniy Жылқы bozorindamiz. Tug'an, assalomu alaykum. Ba'zini aytib qo'ychi. 120 ming. Qishti Qunan. Qunan. Mana 120 ming tug'anda. Yaxshi. Tak, assalomu alaykum aka. İşleriniz yaxshi? Qashqanning ba'zini aytingchi, 5 qashqan. 80 ming. Erkak urg'achi bu. Urg'achi. 80 ming. Rahmat. 80 ming deydi. Tak, tug'andar. Qanda? Ilim. Yaxshi, ana atdi urg'un. Buna beyler. Assalomu alaykum tug'an. Aka. Sigim. Sizmi? Ma'lumot berib aytib qo'ying balalarni. Balalarni aytib qo'ying, biz ketib qolamiz. Aqir ellarga ko'rgazib, bozorda turasiz-da. Ba'zini aytыңыз. 120, 220. 100 ming, 120 ming, Semiz beyler ekanda. 80 mingdan berasiz. Mana tug'anlar 80 mingdan beramiz deydi. 100 mingdan so'rab atadi baykem. Nomer aytsangizlar bo'ladi, esli ishda uydan satsangiz. Yo'q, ma'qul, rahmat. Shu ma'lumot berganingizga rahmat anda. Mana shunday tug'anlar. Жылқы. Qayoqdagi жылқылары бұл? Ақталанық екен, Нарын облысы Ақтала жылқылар екен, Semiz. Туғандар, біз адамды тартпайбыз. Тартқалыстағы келбейді. Біз мал базарға келдік. Көріп атқан мал базарда іштеген бір туғандар болса, мағлұматты беріңіздер. Біз үйіңіздерге барған жоқпыз. Мал базарда жүреміз. Базарда қойды. Обществен. Ассаламу алейкум, тақсыр. Қандайсыз? İşleriniz yaxşı? Taylar qanchadan болады? 45. Bu yılqılar mı? Urg'achi taylar bu yılqılar 45 mingdan. Mana. Artjagынан da görgözüp bereli. 45 mingdan bo'lib atadi.
Bir ay bölüngönüne boldu. Ha. Erkek burgaçı bu. Burgaçlar bu жаңы bölünüptür. Soygonga da jarayt da. Жақсы. At qancha tuğan? At bası. Yaşıçı? 3 yaş. Pıştı mı? 150 ming so'm. Nomerini aytasızmı? Kızıkkanlarga. Ya. Aytçı mına жақсы eken. Pıştı. 150 ming so'm. Tabrozu 46 deybi? Ya. 46 dey. 509 03 77 79. Şu nomerlerge baylanışı he? Ayda bastırçı. Mınaki. Pıştı dedi. Dedi pıştı eken. Ha, rahmat. Assalomu alaykum taqsir. Bayga qandaysiz? Bu sizniki mi? Qandaysiz? Ma'lumot beringchi ellarga. Burul bu. Burul mana. Bir yaştan nemi ötüp atar? Qayaqdın tayı? Çüydükü. Bu tuğolu taza mı? Ko'rib turasizmi? Zakon. Zakonli deng, yaxshi ekan bu. Atib aytadi o'zini. Ha, o'zini atishib etet ekan mana. Bası. Bas 130. 130 ming. Berer yeri be. Berer yeri 130 ming ekan tuğanlar. Boyun qancha chiqadi bilmaysizmi? 1.50. 1.50 he? 1.50 keladi. 1.50 keladi deb qo'yinglar. Ha, tishini ko'raylikchi mana, tishini ko'ringizlar. Tishini ko'rsat. Mana tiyili ekan hali. Ha. Mana tuğanlar. Ho. Qiziqqanlarga nomer aytыңыз. Qiziqqanlar. Nomer menda yo'q. Yo'q bu. O, nashalar pachang kishi. O'shani so'rab. Alsam meniki emas. Bo'ptur. Hozir nomerini olib beraman sizlarga. Tuğanlar, sizlar shu burul ekan mana. Nomerini bersa, ha, tuğanlar. Baylanışaverasizlar. Tuğan assalomu alaykum. Qandaysiz? Ma'lumot beringchi bir to'g'ri qashqaga. Yoshi qanday? 1 yaşdan o'tdi. 1 yaşdan o'tdi. Bahasichi? 80 ming so'm. Archadan ko'rgazib bering, 80 ming so'm. Mana. 80 ming so'radi. Qursaqda ekan-a? Savdo bo'ldi. Qanchagacha chiqdi sir bo'ldi? 66 ming, 66 minggacha chiqib turibdi tuğanda. Nomerini aytasizmi? Qiziqqanlarga. Yo'q, ha, ma'qul. Nomer aytildi. Bayka assalomu alaykum. Qancha ko'ktay? 45 ming, ko'ktay. Bular bu yilqi ekan bu. 45 ming jasdi. 45 ming, ha? Rahmat. Ha, tuğanlar. Hozir ko'raylik. Bayka maqsa sanoatdir. Bayka, assalomu alaykum. Ma'lumot berasizmi? Yash, ha, sotilyapti o'zi. Savdo qilyapti. Ha, savdo qilyapti-da. Qancha ekan buning bahsi o'zi? Bahsi qancha ekan? 180 ming deybi. 180 ming. Bular yaxshi deydi. 180 ming so'm ha? Toshtoshentmi? Bu baykaniki. Ha, savdo qilyapti mana. Yaxshi qanday ekan? Bilmaysiz? Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ma'lumot berar ekan? Bu bola yaqgan qo'yaysiz. Nomer aytiladi, nomer. Ya. Savdo qilyapti-da, savdo. Mayli, savdo qilyapti. Bayka, assalomu alaykum bayka. İşleriniz yaxshi? Tezda burul, xunan, bu tay siznikimi? Sizga jiberdi. Nomeringizni aytasizmi qiziqqanlarga? Aytingizda. 704 17 97 72. Al 150 ming so'rayotadi. Tushib berasizmi? Tushsa, mana shu nomerlarga baylanishib, jana burul. Ma'lumot olsangizlar bo'ladi, tuğanlar. Savdo qilayotgan yer ekanda buni. Ha. Yaxshi. Boy qancha ekan boy, tuğan? Boy 1.60 ekan, ha? Boy 1.60 ekan deydi tuğanlar. Manaki. Yaxshi ma'lumotni ham berib o'tashaytna. Savdo qilyotadi. YouTube'ga nomer aytasizmi, aytmaysizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. 130 180 ming deganda. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? İşleriniz yaxshi, jirjaniq beryapsizmi qulanga? Ma'lumot beringchi bir. 46 degan tabro bor ekan. Yoshi qanday? Pushtimi? Mana ko'p pushti ekan. Hozir har jag'idan. Yazg'a pushti. Har jag'idan tartib ko'rgazib erkak. Bunga chaqilishyapti. Buti qo'li toza, artdan ko'rgazib beradi. Mesli chuya. Chuyishki ekan. Bu minilganmi? Hali uyretilgan, mana. Boshimda.
Тартчы бери. Мына. Көрдүңүздөрбү туугандар? Буту кол таза, баары жакшы, ден соолугу жакшы. Эң кызыгы баасы. 160 миң сом сурап атасыз. Бою канча чыгат? Билесизби? 156. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга, мындай онлайн алат тургандарга. 0708 82 16 30. Базардан кийин каякта болосуз, байке? Сокулукка кетебиз. Сокулукка кетебиз дейт. Мына тишин көрсөтүп берейинчи, тишин. Мына. Сокулукка дейт. Көк кашка. Жер жаңак жеп атат байкем. Жер жаңак берип атат. Жакшы байке, мына. Өзүм жебесем да ушул жезин деңизчи, Мына, туугандар. Рахмат, байке. Ушундай маалыматтар бергени бар, бербегени бар. Туган, тору кашкага маалымат беребизби? Обязательно. Мына колду берип коюңчу, колду бир. Кандайсыз? Мунун жашы кандай? Тору кашка. 1,5 жаш. Буту колу таза. Таптаза. Ден соолугу жакшы. Ден соолугу мыкты. Мыкты. Буттарында кашка жок экен. Кара туяк экен да? Кара туяк. Баасычы, баас? 180 миң. 180 миң сом сурап атат. Мына аркасынан да көргөзүп берели. Туугандар, мынакей. Аркасынан. Турушун көрдүңүздөрбү муну? Охо. Ал номерин алып беребиз. Кызыккандар болсо чалып байланышып 180 миң сом сурап атат. Чек-чеген жакшы ат болчу да экен да бул. Не парада бул? Абаканский. Абакандан келген, Абакан, Орлов. Номериңизди айтыңыз эми. 0508 0508 07 05 07 44. 05 44. Ушул номерлерге байланышып, Степной беле? Бу жакта турасыз, Степнойдо турат. Ар дайым жакшы жылкылар болот ушул байкеде. Чала бересиздер, маалымат алсаңыздар болот. Доставкалары любой жерге бар, Любой жерге. Жакшы, мынакей. Ушундай маалымат болду, туугандар. Бул жерде да бир көк бурул турат. Сурап көрөлчү. Туган, ассаламу алейкум. Маалымат бересизби, кандайсыз? Жашы кандай мунун? 1,5 жаш, Алтарашканы, 1,5 жаш. Буту кол таза. Жакшы, минген үйрөтүлгөнбү? Үйрөтүлүптүр. Мына. Минилгенби деп сурай албай калдым. Мен деп. Туугандар, эми туура түшүнүңүздөр. Бою канча чыгат бою? 1,50 нар жак бер жак, Кыргыз эле жылкыбы? Местный эле. Местный эле. Баасы канча? 120. 120 миң сом сурап атат мына. Ар жетелеп койчу кичине. Мына буттарын көрүп, эки аркан кылыптында кашказы бар экен мына. Минут эле. Номериң айткын? 505 505 31 96 82. Мына ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Каякта турасың базардан кийин? Маевка. Маевкада экен, Рахмат. Маевкада болот экен, туугандар. Көктайды, көк Кунан деди жаска, ошону тарттык. Байке, мо бейлериңиздин баасын айтып коесузбу? Бейлерин 80 миңден. Оозбу булар? Байкем бир киши менен сүйлөшүп атат, көңүл бурбай атат. 80 деди. Дагы кайсыны? Мына семиз бар экен да. Ассаламу алейкум байкелер. Кандайсыз? 120. Союшка? Союшка 120 миң сомдон сурап атат. Дагы барбы байке? Номер айтасызбы YouTube'га? Онлайн сатасыз. Тойго дегендей. Макул айтпасаңыз. Айтпайм дейт. Кээ бир туугандар жазат, номерин сурай бересиң. Эми ала турган бир туугандар болуп калса чалат да. Кээ бир мага чалып сурап атат. Ушунун номерин канча эле сурабайсыңбы деп. Тайларды сурап көрөлүчү. Баасын айтат экен. Эркек экен. Мо канча болду? Баалар айтасыз, ассаламу алейкум. Баалар 80 булчу? 100 миң, Эркекпи ургачы булар? Ургачы эркек. Могу сары эркек, сары кашка. Эркек экен, бул ургачы. 100 миң экен. Бул жашы кандай? 1,5 жашпы? Алтарашка. Дагы барбы? Сатыла турган. 75 чыбайка. Номериңизди айтасызбы? Айта бериңиз. 708 078 79 79 58. Рахмат. Мон 75ке бересизби? Şu номерлерге байланышып тугандары, керек болсо алсаңыздар болот чалып. Калган маалыматтарды эстен аласыздар. Могуларды билеличи, чарбаларды. Туган, ассаламу алейкум. Баалар айтып коесузбу, сары кашканын
Nerede 12 baş var. Ha, ошондо айтып. 62'den сурап атам. Erkek urgaçı debey. Каяктан келген булар? 12 баш бар. Sıkatadan düşkönler. Сыгатадан чүйдүкү. 4 urgaçı, Hı. 8 erkek. 8 erkek, 4 urgaçı. Araşkalar. 1,5 жаштыктар экен. Мына. 62'den 62'den болуп атат. Оптом. Номериңизди айтыңыз эми. 508 Ha. 85 Aha. 55 18. Мына ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Рахмат. Сыгатадан түшүптүр. Туганда канча бул бас? 115 миң. Өтүп кетеличи? Ya bu yak tarttık. 115 deydi. Ne kadar toru kaç katırat? Ayta ki malumat. Tuğan, assalamu alaikum. Kandayız? Malumat beresiz mi? Kana? Beriңçi yaşı kanday? Bu yaşı degen 4 yaş. 4 yaş. Pişti. İşte. Ha, bu tuğalı taza. Erkek mi? Urgaçı, Ha, soyuşka urgaç eken. 5'ke verem. Kança? 125'ke berem deydi. Akan Soyuşka 125 akan çatın berem 300 deydi. kişiye gelin. He? Dağı var mı soyup satkanlar? Anda siz mındağınız nomerinizdi aytыңыз. 0707 Hı hı. 33 Hı hı. 26 Hı hı. 42. 42. Мына ушул номерлерге байланып союшка издеген бир туугандар болсо, мына буякта да бар экен. Тойго мынакей артынан көрүңүздөр. Той томолокко сойгонго чалсаңыздар болот туугандар. Ке. Ассаламу алейкум. Менин бааларын айтасызбы? Кайдар? 80де? 80 миңден экен мына өзүбүздүн жергиликтүү тайлар. Жаштары кандай? 3 yaş. 3 жаштар экен. Буякта да бар экен. Ассаламу алейкум, байке кандайсыз? İşleriniz жақсы? Ден соолуңуз. Бул эркек ургачыбы? Ургачы. Байтал экен да? Баасы канча болот? 110. 110 миң. Рахмат. 110 миң. Тебирбейби ола? Кеппейт, Ассаламу алейкум, байке. İşleriniz жақсы? Маалымат бериңиз бул чекирге. Сонун го я, көзү. Көрдүңүздөрбү? Бул эркек би? 3 жаш. Байтал. Байталда. Байтал, 3 жаш байтал. Bunu mal kılганга, Малдыка. Малдыка. 3 жаш байтал экен. Денсаулыктары жакшы? Таза. Таза. Баасычы баасы? 280 euro атал. 280 миң сом сурап атат. Эмне парада бул байке? Айтаткан унутуп калдым. Номериңизди айтасызбы көрүүчүлөргө? Сиздиңиз, макул анда байке. Сода бүттүбү байке? Болбоду. Калганда. Теде да бир таксыр минип турат да, монучу баасын билип көрөчү сурап. Байке, ассаламу алейкум. İşleriniz жакшы? Маалымат бересизби? Сиздики эмеспи? Баягы 500 миңдик деген ат эмес бекен? Ошобу? Токмоктук, Я. Ошол экен да мына 500 миң. Кайсытайды? Азыр. Жерде качкабы? Макул. 1,5 жашар, жерде качка. Эркекпи? Эркек экен. Мынакей. Сонда. Бул не парада? Россиядан келгенби? Баасы канча дейсиз? 100 миң сом. Номериңизди айтыңыз тай боюнча. 0708 46 35 58. Мына байланып турат. Бирөө эле? Көк дагыбы? Көк дагы наркыдагы? Көк канча? 1,5 жаш эркек. Баасычы? 90. Ушул номерлерге байланышып алсаңыздар болот. Кайсыны турган? Могу жалы кесилген да? Түзөлүп турган. Тай. 1 жашарбы? Мынакей. О, тай экен. Эркек тай, 1 жашар. 75 миң сурап атат байке мына. Мына көрдүңүздөр, кашка, жерде кашка. Бул кышты эркекпи? Бул канча сурап атат? 85 миң. Мына туугандар 85 миң сурап атат. Ага 75 миң, Сөйүктүү экен мындай. Номер айтыңыз, номер. 502 22 86, Şu номерлерге байланышып, мына тай экен. Бутунан деле көрүнүп турат. Каякта болосуз базардан? Bozordan şarda olur. Шаарда, рахмат. Мынакей, туугандар, ушундай маалыматты колдон келишинче алып атабыз. Пригородный мал базары. Жанагы ат 280 ге берем деген 230га чыкты. Эл толтура. Биз сиздерге кызмат көрсөтөлү эле башкаларды тартып көргөзүп атабыз. А жерде тура бергенде көбү жазат, сен тура бербей малды тартпайсың депчи. Ошосуңар. Жана тартып келген, дагы эле болуп атат аякта. Мына жанагы степнойдогу. Жакшы эме. Номерлерин алганбыз. Охо, элдер жаман көбөйдү го. Жана жерде.
Ya bak 260 yok. 260, 280'ge verem dep atat Canaç. At bolsa moğa dançak. Atты көрсөтөбүлчү мына. Мына көрүңүздөр. Бул уже минген башкадан болуп алыптыр. Канчага чыкты? 260га чыктыбы? 260га чыкты уже туугандар. Мына көрүңүздөр. Туугандар, биз сиздерге барлык жагынан көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Атын өзү тартып берели мына. Туугандар. Жана урдуруп аткан данчак деди. Буту колу таза экен. 280 миңге берем деди, 260 миң чыкты сода. Сода кызыл мына нерде. Байкем. Башында маалымат бербей койгон, кийин эл тороп алды. Бизди башынан көрүп аткан бир туугандар билет. Канчага 60тан берген жокпу дагы? Жанагы бала алып аткан турбайбы? 235 миң берген болчу. Чыңтыр. Туугандар 260 Канча деп атат ээси мына? 270 дейт. 270ге берем деп атыптыр да. 260 миң. Мына Жаныш билен Жанар билен Жаныш өзү экен го берди. Мына Жаныш. Миң кошулат да. Мына туугандар Бишкек пригородный мал базары. Пригородный өлүп кетти. Видеого лайк басып көрүңүздөр. Yok 5 ming берет bu. Мына ушул ак кепке алып атат. О, сатуучу бар экен. Алды болду ака. Таппайса болду. Алдалчы болуп кетти. Жүрөктөн разыбы деп тура коюң будан дагы адым. Мына достор. Пожалуйста, мындай турабыз, мына жерге. Tartazım ben. Тартып атпайм прямой. Мына болду байке, тур. Жок, мындай. Мына туугандар. Колун көрсөтөйүн. Колда көрмөй калыптырмы? Şularına tartıp açacak. Жок. Мына сода. Атты тартабыз. Жаныш канча болуп калды? 261 миң. Болду, рахмат. Мына ушул ат кечиресиз. 261 миңге чыкты. Мощный экен, бирокчу барго жана сүздүрдү таш депчи. Эми ушу пригородный жигиттер эле сода кылып атат да. 261 миң кылды. Ушул ат. Достор. Атың болсо турабыңа. Жана жакшы айткан жок да. Ана уже болот. Ошак бар. Ошак бар да. Жа аякты барган адамдарды мына атты көрсөтүш керек да, сатылып аткан атты. Боюн билбейсиң? Кетти. Көздөн бир. Канчага кетти? 2. Болдубу? Буйрусун, Мына 260 миңге алды. Жакшы. Алган бала. 260 миңге. Мына ел калай? Yo сүйлөй бер, базарда жүрөбүз го. Медаль бергиле, медаль. Мына насып кылсын. Кайра камерага сүйлөбөйсүзбү мындай алдым деп. Базарда турат адамдар. Оне, тартпа дейт. Базарда уял беле турат атпайбы? Айттым, маалымат жана берген. 4 жаш экен. Буйрусун анда алган адамга дагы, саткан адамга дагы мына. Колуңуздарды деле тартып коём. Буйрусун мына. Операторда даяр экен. Жана тартканбыз да. Болуптур эми. Мына калайың жүр. Калай кал. Бир Мына 261 миңге сатты мына. Минип өзүңүз бастырыңчы ары бери. Байке? Кач турга? Ана. Эң алдыңкы аттардан. Байке? Кач турга? Ана. Эң алдыңкы аттардан болду да бүгүн пригородныйда. Содагерге сүздүрбөңүз. Караңыздарчы мына. Мына. Каранча бар. Каранча дейт. Аты бар экен да. Bazı östürüyorlar belki. Çok edeceğim yarım. La kim? Мына. Бурай. Мына болду. Базар кызуу бүгүн сон. Видеого лайкты басып, каяктан көрүп атасыздар? Биздин
Кылганыңыз үчүн бир лайктан басып коюңуздарчы, башка бир туугандар көрүп, кичине бир диванда отуруп алып көрсүн. Чайдан ичип дегендей. Анда эмесе уйларга өтөйт. Туугандар, мынакей, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мал базардан машина КамАЗ издеген бир туугандар көп болду эле. Мен азыр бир байкен номерин, анан КамАЗын көргөзүп беремин. Ош, Жалал-Абад, Ноокат, Кызыл Кыя, пригородныйдан, Сокулуктан, Токмоктон мал жүктөп иштейт. Кой, мал, мындай, жылкы жүктөгөн бир туугандар болсо, номерин алып беребиз. Анда эмес азыр көргөзүп берем. Мына туугандар ичин 2 этаж экен. Койлор жүктөгөнгө уйларды өзүнчө дагы жүктөйт экен, килетке кылып туугандар. Мына ушул машина. Анан дагы бул дагы бар, Бул дагы бар экен туугандар, мынакей. Бишкек Ош номери мынакей. Көрдүңүздөрбү? Байланышасыздар. Мына туугандар Акыбайке, өткөндө да Сокулуктан тартканбыз, Мына ушул Акыбайке. Ушул номерлерге байланышып, өзүңүз дагы айтыңызчы номериңизди. Номерім 555 менен 87, дагы 87, 86. Мына уктуңуздар, Ош, Жалал-Абад, айта бериңиз, маалымат бере бериңиз. Ушул Токмок, пригородный, Сокулук, основной Сокулуктан чыгабыз. Малдын любой түрүн алып кетебиз. Кудай кааласа, эсен-аман жеткирип беребиз. Буюрса, Буягы Баткенге чейин, Лейлекке чейин, границаларга чейин. Өзбекстанга чейин. Өзбекстанга чейин. Мына туугандар, Тажикстанга чейин. Мына туугандар, ушу номерлерге байланышып, калган маалыматты ала бересиздер Акыбайкеден. Арт жагынан көргөзүп коелу, мынакей ак. Байкемде дагы мындан башка дагы машиналар бар да. Ушундай менен иш кылат дегендей, мына. Мындай торпоктор жүктөлүп турат. Артынан пригородныйдан, Токмоктон, Сокулуктан ушул байкем кетет. Мынакей жүктөп коюпсуз го? Жүктөп койдук. Мына туугандар, ишеничтүү, Ишеничтүү 100% кепилдиги менен. 100% кепилдик менен дейт мына байкем. Көрдүңүздөр да туугандар, аркыны да көргөзөйлү. Мынакей. Бул дагы бар. Мынакей ичи. Үстүндө койлор кетет, козулар. Тагында уйлар кетет, турмактар кетет, килеткеде аттарды, жылкыларды да байлай бересиз, бардык малдын баардык түрүн алып кетебиз. Мына туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Чалып, мына азыркы айткан номерлерге байланыша бересиздер туугандар. Азыр биз пригородныйда жүрөбүз. Эртең Сокулукта болобуз, буюрса, мына чала бериңиздер, чамдаңыздар байкелер. Мына менден деле сурап атасыздар, өзүмөн. Ушул номерлерге байланыша берсеңиздер болот туугандар.